Na lutadusu ya fumu ya ntete ya kizunga na beto ya Congo Central, mbuta Dr. Guy Bandu Ndongidi, ba fumu nyonso ya luyalu ya kizunga, monanaka na lukutukano ya luyalu, jeudi le 10 août, kuna na mosi ya masuku ya masolo ya inzo ya kisalu ya tata gouverneur. Mambo iya ya ngudi batu bilaka kuna, lokola ndinga ya tata gouverneur ya Congo Central. Ya tete, ndinga ya fumu ya kizunga na yina metala bisalu na yandi kati na kizunga pena nzietolo na yandi na mbanza Kinshasa mutindu yayi. Ya tete nzietolo ya kisalu na bainzo pe bifulu ya bisalu ya leta meba kama na mbanza Matadi. Tata gouverneur ya Congo Central mbuta Dr. Guy Bandu Ndongidi salaka nzietolo ya kisalu na direction provinciale ya RTNC Congo Central, na Banque Centrale, na OCC, pe na ligne maritime congolaise. Sasa ya nzietolo ya vuandaka kusosa kuzaba bapasi ya bisadi pe mutindu kena kusalimi na bisalu yango. Na bifulu nyonso yandi pesaka promesse ya kupesa mvutu na bapasi na bao. Ya zole. Dikaba ya président ya Congo Démocratique na bana kelasi ya malongi ya Zulu ya Congo Central. Yina metala batomabilu ya impa Bis Trans Academia na kati ya lukutakano ya luyalu mbuta Guy Bandu Ndongidi pesaka tsango ya kukuma le 25 juillet 2023 ba Bis Trans Academia na bana Congo Central mutindu ya kutomisina ndongokolo ya bao. Ya tatu, bisalu ya Tomosono pe ya Tungulu ya nzila Tomabilu Matadi Kinshasa. Mbuta ya tete ya kizunga monanaka le 25 pe le 26 juillet 2023 na masolo ya kisalu metala kubongisa nzila Matadi Kinshasa na mutindu kele nguizani ya bisalu ya péage Sopeko. Na kubaka ndinga Dr. Guy Bandu Ndongidi monisaka maniongo na yandi na mutindu bisalu vuandaka salimina ava yandi baka kifumu. Na yao, kintuadi na ministre national ya travaux publics, ya lombamaka sobolo ya ntuadisi ya impa. Mutindu ya mbote ya kuvingila Tomosono ya nzila Matadi Kinshasa. Ya iya, masolo ya balukanu samu na kutamina pe kuvengumuna bisumbula na nzila ya Tomabilu. Samu na diambu yayi, tata gouverneur monanaka le 7 août 2023 na vice-premier ministre ya intérieur na Kinshasa. Kintuadi na manima ya kutanga talu ya bisumbula ya Tomabilu mepesa pasi na lufua na batu mingi na nzila Matadi Kinshasa mosi ya balukanu keleti na nswalu nyonso leta ke tula ba brigade ya sécurité routière. Ya tano, lukutakano ya kisalu na ministre national ya affaires foncières. Le 7 août, mbuta Guy Bandu Ndongidi vuandaka na masolo ya kisalu na tumwa ya luyalu ya insi na beto kaka samu na mambo ya kusosa kumanisa bisumbula ya ba Tomabilu na nzila Matadi Kinshasa. Yamekuza monana eti kulemba ya nzuto na manima kusala nzila ya inda kele mosi ya dituku ya bisumbula. Yamelombama na ministre affaires foncières na kusadisa kizunga ya Congo Central na kubaka ba espace ya kutunga bifulu ya kupemina pe kutula batomabilu ya kufua. Sambano na kufutula bak ya luozi samu na nkangu kezengisilaka na ndambu yina. Samu na bak ya luozi kena kusala diaka ve banda bilumbu mingi meluta. Fumu ya kizunga na beto kuendaka yandi mosi na territoire ya luozi samu na kusiamisi na nkangu
kena kumona pasi na kusabuka na nzadi na kubaka ndinga yani tubilaka nkangu mutindu yani kena kulekila ve pongi na kutungisa pipa pe mwini directeur général ya office de route ya imekuza ndima kusumba ba moteur zole ya impa samu na baki ya luozi na kuvingira sumbulu ya bilumbu kekuiza baki ya impa hina yenda nata batu na bima mingi nzoka na bamvula kekuiza mabanza kele ya kutunga ponto kiamvu ya nene tambwadia na bisalu ya sadulu ya mbote samu na mbongo ya luyalu na kati ya luyalu ya Kizunga ya Congo Central na mesongolo ya IGF Inspection Générale des Finances lokola konso diambo kena tango na yao na manima kitezo bamvula zole meluta ntwadisi ya tete ya bisalu ya Inspection Générale ya Finance mekuiza loza bafololo na gouverneur ya Congo Central samu na tsadulu nandi ya mbote na ina metala mbongo kekota na kesi ya luyalu ya Congo Central. 2. Na diambu ya zole secrétaire général ya luyalu ya Kizunga ya Congo Central tangaka procès verbal ya lukutakonu ya le 17 juillet 2023 pe yandi mamaka na mutu nyonso. Ya 3 mambo pe bisalu ya ba ministre na ba commissaire généraux ya Kizunga. Ya tete fumu ya Kizunga tombulaka ndinga samu na pasi ya nzila ya Mbanza Matadi pe na nzila Matadi Kinshasa kiyeko wamepesama na commission ketala mambo ya nzila samu na diambu ya imetala ba embouteillage ya manisa malumalu na zole commissaire général ketala mambo ya ntoto na Kizunga na bitu ya Congo Central yani tadisaka na conseil des ministres mutindu batu kena kutungira pe kukota na biziami ya Kinkanda na Matadi na Kamanda Matiti na Malombe na Mbanza Boma na yau conseil des ministres mendi makutula commission kepesa mabanza ya kumanisa mvwalangani ina. Ya 3 ministre ya plan yani tadisaka mabanza ya kutani na nkangu na ina metala ba cooperative yai za bakana ve misiku ya luyalu na yau kitwadi na ministre ya justice na intérieur pe Banque Centrale du Congo bake kutana na bantuadisi ba cooperative yango ya iya commissaire général ya habitat na manima ya kutanga bisalu ya ba commission ya ikana kiyekwa ya kusosa kuzaba ba inzo pe bima ya leta yani melomba na conseil des ministres lusadusu ya kutambulila bifulu nyonso samu na kuzaba wabisika kele ba inzo pe bima ya leta kubanda na Matadi Boma Lukula Mwanda Sekebanza Chela Songololo Mbanza Ngungu Luozi Madimba Kasangulu ti na Kimvula lukutokana ya luyalu ya Kizunga bandaka na 11h32 manisaka na 15h09 matondo mingi.